Reka dufata aka kanya tuganiriza ingingo z'amakuru abaramutse turi tariki 6 Gicurasi 2026 ngirese mugesho bayingana nk'ibisanzwe uru n'uhererekane rw'amakuru n'ibiganiro bigezweho byibanda ku mutekano politiki na diplomasi hirya no hino mu isi. Umutwe urinda ubutegetsi bwa Islam muri Iran wa IRGC ndetse n'inzego z'ubutegetsi muri Iran bashyizeho amategeko mashya agenga ikigobe cy'abaperse by'umwihariko hafi cyangwa se ku nzira zose zigana kuri Hormuz, nibyo bise Persian Gulf Strait Authority, n'amategeko agomba kugena cyangwa se guha icyerekezo amato yose y'ubucuruzi ifuza guca mu muhora wa Hormuz. Nkuko bikubiye muri iyi nyandiko, amato yose yifuza guca muri kara gace agomba kubanza guhabwa uburenganzira n'igihugu cya Iran nyuma nyine yo gutanga ibyemejwe byose, hanyuma kandi nyuma yo kwemererwa bakahita bishyura izi tours twashatse kubyita nk'amahoro, ntabwo twabyita imisoro, ni nk'uruhushya rw'inzira n'amafaranga twagiranye n'uruhushya rw'inzira, cyane ko Iran rwose ikomeza guhakana ko Hormuz kongera gukoreshwa nyuma y'intambara itazasubira nk'uko yahoze, bivuze ko ibihugu bizajya bikenera guca muri uriya muhoro wa Hormuz bigomba kubanza kwishyura. Nyamara kandi si ku butumwa bwa Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Amerika bubitangaza, bwana Mark Rubio aha mu kiganiro ati intego yacu ya mbere ni ugusubiza umuhoro wa Hormuz uko wahoze mbere y'intambara twasoje muri Iran, kuko ikigaragara nuko ubukungu bw'isi busa nkaho bwagwatiriwe ndetse ikibazo kikaba kiri ku ruhande rwa Iran. Ubu n'ubutumwa cyangwa se ibi byemejwe na Mark Rubio ubwo yagiranaga ikiganiro n'itangazamakuru White House, nk'uko yakomeje kugenda bishimangira. Aracyashimangira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amakosa barimo amakosa ari kuri Iran. Ati Iran yigize ati isi irimo iraba mu bihe bibi kubera Iran. Ati isi muri rusange turi kuba victime y'ibikorwa bya gisirikare bya Iran. Hanyuma hano umunyamakuru Ryan Rozibian ati oya, atahubwo isi iri kubaho mu kwikunda kwa Netanyahu wakuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi ntambara, kuko ukuri kuri ibi kurazwi. Mu gihe rero tukivuga ibyerekeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibikorwa byabo bya gisirikare, hari ikibazo cyadutse nacyo kigiye gufata indi minsi kiganirwaho cyangwa se harebwa imyanzuro ishobora gushyirwa mu bikorwa. Nk'ubwo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yemeje ko itigeze igaba ibitero muri Emira z'Abarabu, ni inkuru twakomeje gusubiramo guhera ku munsi w'ejo. Hanyuma kandi guverinoma yabyemeje no mu gihe igisirikare cya IRGC cyari cyemeje ko nta bitero bigeze bagaba muri Emira z'Abarabu, ndetse kandi ibi bikanakurikirwa n'ubutumwa bw'abakozi b'inteko ishinga amategeko muri Iran ndetse n'abadiplomate babo bakomeje kwemeza ko nta gitero na kimwe bigeze bagaba muri Emira z'Abarabu. Ukuriyeho iri tangazo rya IRGC ndetse na Ibrahim Aziz akaba ari depite mu nteko ishinga amategeko ya Iran, bavuga ko iba ari ibinyoma bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigamije gukururira igihugu cya Emira z'Abarabu mu ntambara na Iran. Hari amakuru yandi yemeza ko hari amakuru yemeza ko ambasaderi wa Israel muri Emira z'Abarabu yatangaje ko ari ngombwa cyane kuba cyangwa se izi Emira z'Abarabu ziri gusaba Israel gushyira igitutu kuri Amerika cyangwa se ku butegetsi bwa Trump kugira ngo basubukure ibikorwa bya gisirikare ku gihugu cya Iran. Iyi ntambara navuga ko yahishuye cyangwa se yatumye Iran ikumuka ku bakunzi cyangwa se abafatanyabikorwa n'abanzi, cyane ko iyi ntambara nyine yahaye Iran ubushobozi bwo kumenya ni bande turi kumwe, cyane nka Emira z'Abarabu ndetse n'ubwami bwa Arabia Saudite. Ni ibihugu sofa biri kuvugwa ko ari ibihugu bitifuriza neza iki gihugu cya Iran, ndetse muri n'ibihugu bikomeje guca ruhinga nyuma bigasaba Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo gukomeza kugaba ibitero biremereye
abigaba ku gihugu cya Iran no gusenya ubushobozi bwabo bwose, nubwo Iran rimwe na rimwe iri kunyuzamo ikagaragaza ko atari agafu k'imvugwa rimwe. Ngira ngo umuvugizi wa Katam Arabia ni biro bikuru cyangwa se Central Headquarter hariya muri Iran, yavuze ko ingabo z'ubutegetsi bwa Kisilamu muri Iran nta gitero na kimwe abi cya Misiri cyangwa se cya drone bagabye muri Emira z'Abarabu, ndetse ko igikorwa kiri buze gukurikira ubwo Emira z'Abarabu nizihirahira kurasa muri Iran ngo bari buze kubyishyura ikiguzi cyo hejuru. Ni Iran kuri ubu ngubu itagikangwa n'ibikangisho bya Turakugezaho ibitero turakora ibi. Ni Iran yemeza ko nakure habaho iki gihugu kitagize na nyuma yuko nyine iki gihugu cyica umuyobozi w'ikirenga ari Kameneye. Hanyuma rero mu gihe tugikomeza, ni amategeko nyine yashyizweho agomba kubahirizwa kandi hara mu kigobe cy'aba Perse, cyane cyane ku mato agerageza guca mu muhoro wa Hormuz. Ubwato bwose buca hariya bugomba kwita bwakira ubutumwa bwo kuri email, hanyuma bukamenyeshwa niba bwemerewe kuhaca. Bwamara kwemererwa bukahita bwishyura za turuze bukabona kugenda. Hanyuma nyiri hano kuri The Hormuz leta nyivuga ibyerekeye n'uyu muhoro wa Hormuz, nuko mu masaha y'urukerera shyira tariki 6 turiho none hari ubwato bw'ubucuruzi bwarasiwe mu muhora wa Hormuz, bikavugwa ko byaba byakozwe n'igihugu cya Iran. Ni mu gihe kandi diplomatically byemejwe ko perezida wa Emira z'Abarabu Mohammed bin Zayed yavuganye ku murongo wa telefone na minisitiri w'intebe wa Israel ni Benjamin Netanyahu ndetse n'abandi bayobozi mu kigobe cy'aba Perse, baganira ku bijyanye n'ibisubizo ku bitero bya Iran muri Emira z'Abarabu nk'uko Israel Hayom ibyemeza. Hanyuma ngo Israel kandi kabikomeje gusa nkaho yumvisha cyangwa se saba ubutegetsi bwa Trump ko basubukura ibikorwa bya gisirikare kuri Iran, cyane ko Israel yo ifite icyoba cyuko Iran ishobora kuba iri kwitwikira kano gahenge kashyizweho tariki 7 Mata, ubundi bakaba bacura intwaro nyinshi bari kwifashisha za gisirikare muri rusange. Hanyuma rero bwa mbere mu mateka nibwo igihugu cy'Abarabu kitari Israel, ariko buri Israel ntago ikunze kubarwa nk'igihugu cy'Abarabu, n'Abayahudi ariko bari mu gace nyine karimo ibihugu by'Abarabu. Bwa mbere mu mateka rero nibwo Israel ibashije kohereza systeme zayo z'ubwirinzi mu kindi gihugu, nyine muribona muri aya mashusho ari hano, ndetse n'ingabo nago ari ukohereza systeme zabo z'ubwirinzi gusa, biraherekezwa n'abasirikare bagomba kubikoresha. Hanyuma Iron Dome ndetse na Iron Beam za Israel nizizo ngo ziri gusama ibisasu muri kara gace. Hanyuma ibikubiye mu masezerano yiswe Abraham Accords, na masezerano twagiye dusobanura cyane cyase twagiye tuvugaho, bigaragaza ko abategura n'abari gukora imipango y'urugamba hari mu burasirazuba bwo hagati bari kwita cyane cyangwa se bazi icyo Iran ishobora gukora ndetse n'icyo Emira z'Abarabu zivuze muri kara karere. Akaba ari nayo mpamvu Israel yemereye kohereza ziriya ntwaro zayo karabutaka. Hanyuma rero ubwato bubiri bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika destroyers zabo ngo zaba zaca mu mazi y'umuhoro wa Hormuz, nk'uko amashusho yakozwe na y'amashusho ya satellite bigaragaza, ngahaca ariko asa nk'iyegera coast buriya ni umwaro wa Emira z'Abarabu, kuko urumva systeme z'ubwirinzi n'ibindi bitandukanye bya biri hafi aho ngaho nago bashatse kuhaca, ngira ngo Hormuz Emira z'Abarabu ngizi ahantu ziri naha uvuga ngo ubwato bwaciye hano bubererekerize iyi Emira y'Abarabu muri kano gace, niho babashije guca nago bigeze bajya guca rwagati Hormuz, ariko Iran kenshi nakunze guhakana cyangwa se itari guhuriza hamwe n'ibi byemezwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero niyo makuru aramutse munyemerere mbashimira amakuru n'ibiganiro byacu byo nagaruka blessings over blessing, tuze kubana mu masaha yandi araza kuba ari imbere.